Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. All-Party Hills Leader Conference atumpen Mass Joining Com 60 Awareness Program ajaimek kedengpon. Nijang Karbi Anglong lakha phorong khang constituency angkang board her supa thualong klamalong APHLC 60 Awareness Program ajaimek dengpon. Bangso jaimek along ali hisar po manapeng pen APHLC amai phu joining ticketer, angtong ticketer, Samson Teron, Sarkiri Rongphar, Bikram Hansi, Rita Kram sapi lapen claim rapid do anatum chitong dun. Bangso long lakhapo Rongkhang constituency APHLC Maipu Jonathan Intikathar Ahin Pensi Mai Chari Ponlo Bangso long Kebangji MP Kangwai Hochetami APHLC Song Pen Joning Tikathar si Thurdunpo Lasi Karbi Anglong Arado Ansatami Kebangji MP election kiliga Hocherap Chitudunji Aphan Lapen Koson Pensi Song Chipahai Ponjima Rada Thengno Than Pachini Tikang Lapen bangso jai mekalong ong dunga muluk amit hanga song pen COC APHLC song along prek jama song atum chipa ok dun rentilo bangso along trokner kya prakethom adonatum chipa ok dun pusi APHLC amai phujai katharpen nang pachini dun wothar lang so pen hemari bongrong Karbi Anglong News Dak nitum cirok tok amay lapen dak mass joining si pinidolo pini BJP lapen Congress lapen nang join nun kadove don trogner kep raketom. Dak 83 houses pini nang join dun lo dak APHL sialong. BJP pen ong nail pini na join dun. Mana konstituensi lang sa pinilo. Ladak Rongkhang pen jasemet. Rongkhang. Nilitum ka chisika jirding piklo ke lalo pansin tu claim lo. La si poisa tangkata ve pot nilitum munit tumhan ke than menga pachini la sok kam si claim bom lo. Ka chisike la hello nitung chisike. Kesbulang ke post thelong buson. La solam aprang men na ninggelo. Ilitum indigenous potum do. Indigenous menetak Assam la pen Karbi Anglong aprang men ke dovera tu. La ke lolong tas siksidulong ta ke tokdo. Halatum han ke itum a right pinai pugadi. La si halatum han ke itum la ke flungji pupe. La si halatum han ke kahino ba pineta klemji pupe. La pen iltum chu presa long da ninggelo nitum Ohomia I against Kali. Ohomia pen Assamese sonido lata. Ohomia pen la kaprek Assamese la kaprek. La sini tum Ohomia po bang sipu. Ohomia tum pange ni tum ke akahino ke claim kli. Busini tum pulo. La pos ke che put apar dolang. Bongo sena pan khangi pu gali lake. Atheman itum siksidul ke long hut bongo sena ka vedet ke. La pen biharita vedet ke. Hala suhut ke. La pot alang litum mange ke doji arona ve. La tuke. Ke do tame alang litum commerce pi ni trade and commerce pan ke doji alang litum sita long le patta ta ho vote ke jok tang ho election nang ke thordun sakuri ke long ji po bange kali lake nitum ke claim link sita hedi lake 6 schedule long ke tok ateng be si tum klempo arona teng be si klempo ke plung yi ke toyi ke plung alam the nitum puing tum te eta ke toyi pu sita hedi la 6 schedule long ke tok ateng be si klempo constitution ateng pe Athema arnisi Lorin Jyoti Gogoi lapen Israel aderalong Israel apen Palestine angbong ron ki doboma jok di phupenta ase kachpadodut Communist Party of India Marxist Leninist CPIML Ratcharia song otumpen Ronington noipu ase kachpadodut Phaikuni ni phaipor ni dipu CPIML asahemalong non malom Israel apen Palestine aderang bong ron kachidan boma pathak birta kipache thanga chatayalong alang litum pensetami ase kachpadodut Labang so aron kicheng labang ki kedam tanga chiklo pri ni paitrok siar ni adap prang por paitrok ra achitim ahut Israelia tum hem meg jang bom ahut men seren ase ki dopen suri so se aroket siningang songpen Israel arong so pi along aplo amat si ke ong thu ong amat Israel atum defense system Iron Dome setame rayon edat anlo Api Israel Defense Force atum ahin pen kapachini pon ke suri hinira
Farohini ando popu miniting koyang bong setami Hamas purisim kang tangke ora song atumpen ke pangdak pon ke suri pho do pusi pangdak pon lapen Israel lapen Gaza border along ke do defense setami bulldozer pen patong raisi Palestinian lapen Hamas atum Israel border along ongdung armu atum lut paksi Israel atum military base lapen teng tami chirai lapsi Israel army atum aphan neping nang lapsi rong along antami Hamas asong atum hele pen therpon lo lapen amat Israel government penta men state of war pangdak pon phit amat si suri sose ronching thodo amat Philistine lapen Israel aratum kethegiding pen chenglok osomaratum anta apran damnang lo lasi dipu CPI malasa hema thengno Ruby Kumar Phangcho lapen protimain hipi pen India det President lapen Prime Minister atumta ron kepang samchi aphan awarsai langdun noi pasi alangli tumai hin pen lamthe chipek langpot News Text Report Karbi Anglong News CPI party KSA KNC Aisa RYA Kankis AICCTU Nirman Shromik Karbi Suarlo Kirsan Asong Lapente Aipua Penchenglok Kedon Asong Hin Pen Pini Nilito Ladak Diforong Supialong Sitame Non ke Ron Thama ke Dobom Je Israel Pen Palestine adet labangso aron Thama Long Jitu ke Theklong Bangke Hada Bangke Hamas pu Ugroponthi pu Amen Pen Alang litum kiri katar lip pu Amen Pen Hada Bangke labangso hadharon civilian atu ophan ke pathi labang ke nilitum aparti hin pen chedon dunu ne lasi nonan labangso ron Thama Amen pen hadak Gaza Strip along nonan bangsuri kep sose armu thialo lapende halat solong ongmong apran ke dam nae bangke osomaratum si apran damlo ba prai bangsuri pli sose lapende soarlo somar tumsi hadak penangan tum thidunang lo bangsuri ki thom sose thidunang lo lasi kaddo gawe bangsuri kep sose apran damnang lo hadak rat atu aphan kachende kaholo la bangso ke ap ke pethi pen lapende hadak bangsuri phokep sose armu atum arenga husolo lapende sege chelang hospital lo mastame hadak bom pangbo bom punsi hadak eti vetsi bangpharu phosose armutum thinanglo lasi la bangso ron Thama bang ke mesen gali ladak jasemet pet abang ke USA mate Amerika tumsi labangso conspiracy kurisi hadak abang ke laso ron Thama bang ke alang litum kai tekang choklo laso dat penapi alang litum army Inut Eldrin Pator po bangphu phirangki klembang phu aphan lamkang tangpen keter Patumi phai kunia chikloni phai phorni kangsam por phai trokopor malom kupiko sonpen alamloni Inut Eldrin Pator po bangphu 365 News India phirangki Francis Ronghang aphan lamkang tangpen ketera lamki keklang Lason si Inut Eldrin Pator lapen bang pho trok asarpe maratumpen lam thamaka chidan bom ahud Inut phirangki klembang phu Francis Ronghang abang ledun pen kupiko sonalam mapuka chini chia phan Adimak longolong ke palidun pen men Eldrin Pator po bang phu pherang ke klembang phu aphan Francis Rong hang aphan lam kang tang pen kether nang theng thor ji kon baka pherang ke lopu kipu alam ki klangsi ko ana hok hima a hok a berta ka chini ji aphan pu pherang ke bitung atumta Adimak long palidun si halaki phu ve ka bang phu lapen ke thek dun long lapen karju dun long ve ka tumalong pen sitami birta ribdam long Jongdami Eldrin Pator laki inut kidam tang MEC election sitami songwi mati independent lakha kresir kep dhansari constituency pen kachapati dun abang phulo bonta inut lapusona bang phujong si pherang ke aphan lang plot pen lam kang tang mati ki ther ploti moi prang ke wang jiar niki phere meme mati inut agunda sonsi chimanpo lasi lapusona moni raphan kupi kang sai puniki mo porsi ethanpo tangte pherangke thengno nangkaning je donalam thile arju ponsanang News Text Report Karbi Anglong News
Sesrong hang pulo ni non ke klembo ma ke 365 news India da food correspondent lo eldring pator pu alang di han phil long chitong lo first start mar tung ben selang tum chubong sai ma sini li bang lun chok lo pi podo pu chor dun check lo alang li ni le phanang chini perang ke klembang nang chini pakka prang pen tar ni ong pen ta ma si alang li bang pulo nang li sona perang ke ni li no manang sap thor dei perang ke ni li kenang sot abe nang tum da kan chi jok kan nang li kape ke pu alang li phan doi ma ni li thang alang li phan ke chu pudun ta be personally do ma aja ni li personal alang phan dusmon ta ge jat ta be the alang li bang ke ni li phan dak nang chi jok don ri alang li ku pitong ke klem be chok che ni ke do don ni ku pi ni la bang ke ni chi ni ne tame perang ke tum phan bang ke ni li nang phere ri no manang teng thor da gi tame sar pi mar tum bang ni li phan pun la che bhong ri ta ni li che bhong de che bhong pu te ni li tamen men bang ke ni jang je teng pu lo te che teng thor pu tame la po bang ke hinu pu ma si ni bang de do Ingdeng krihini angdeng Dr. Bhupen Hazarika kithiarni AJYCP atum kachike modun. Phaikuni ni phaiphor ni bokajan AJYCP Regional Committee asa hemalong ningkan krihini ke chok det pialon sepo Dr. Bhupen Hazarika kithiarni melur kaidonsi chike modun. Bangso melur ki kaipon laki asamalong Dr. Bhupen Hazarika ta inut det pialong nongnam chithangpluk Assamese alun Hindi alun lapen Bengali alun hai hui ortho rodut lun barim hai hui lun sepu chotpu kalisi alangli inut tumu tokbang kitab kitok Assamese ajutang jubat along kang thurpona bang lapen rajniti along sitami ke claim dun abang phulo Dr. Bhupen Hazarika Farok Kresir Kebra Inquiry Trokaning Kansi Mahang Teklo Lapen Surihinira Kreisi Aning Kansi Arong Chawai Deadpen Pinning Aning Kan Kreni Choktanglo G2 Phukan AJYCP Central Executive Member Pen Kijapona Mayelong Kachetongdun Thanes Sawarniok Ratsai Klembang Robin Kumar Hatibora Senior Citizen Horeningti Ratsai Klembang Lapen Pinangan Kithikidingatum Chetongdun Bokajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত বোকাজান নগৰত ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ দ্বাদশ সংখ্যক আমি পবিত্ৰ মৃত্যু অনুষ্ঠান আদি যুৱ ছাত্ৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটোত বোকাজানৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা জ্যেষ্ঠ তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগতে বোকাজানৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আমি তেখেতলোকলৈ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আজি পবিত্ৰ দিনটোত আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ যি কালজয়ী গীতসমূহ তেখেতে অসমীয়া জাতিক দি থৈ গৈছে ভাৰতবৰ্ষক দি থৈ গৈছে এই গীতসমূহ উঠি অহা নতুন যুৱ প্ৰজন্মই ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু আমি এটা কথা সদায় হৃদয়ত মৰ্মমেমে অনুভৱ কৰিছোঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱক যি ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিলে মৃত্যুৰ পিছত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা খুব থাকি গ'ল যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তথা অসমবাসী হিয়াৰ আমঠু ক্ষুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱক যদি জীৱিত অৱস্থাৰ কালতে যদি ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন যদি দিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী তথা ভাৰতবাসী ভূপেন্দ্ৰ প্ৰেমীসকলে আমি মনত আনন্দৰ সুখ পালোহেঁতেন সেইটোৱে আমাৰ এটা আক্ষেপ থাকি গ'ল সেইবাবে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক যে অনাগত দিনত অসমৰ যিসকল পুৰুধাম ব্যক্তি আছে জীৱিত অৱস্থাত যিসকল ভাৰত ৰত্ন পোৱাৰ বাবে যোগ্য তেওঁলোকক অনাগত দিনত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে জীৱিত অৱস্থাতে দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ আৰু কি ক'ম ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ এজন অসমীয়া জাতিলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ তথা পৃথিৱীলৈ এজন মানৱ হিচাপে এজন অৱতাৰ পুৰুষ আছিলে বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সদায় অনুভৱ আৰু কৰি যাম